nanone muri iri joro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ni update zituzanye n'ubundi muri iri joro. Ni munyemerere tuze turebe ko situation ihagaze aho maginga ya ihuriro rya AFC arikomeje gukataza mu bitero by'ikoranabuhanga. Ni imirwano igiye kuva mu mirwano yo kurebana amaso ku maso ndetse n'imirwano y'ubutaka ho bose bazanye ikoranabuhanga. Biravuga ko AFC yazanye drone Karundo yatangiye gukora operation zikomeye simusiga aho mu ntara ya Chopo ahani mu gace cyangwa mu mujyi wa Kisangani hari ikibuga cy'indege cya Bangkok International Airport. Bivugwa ko drone zongeye kugaba ibitero ndetse ubona yuko urwikango ari rwose. Ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kugaragara ko abavuga makuru batangiye kugenda bavuga kuri General Sultan Makenga. General Sultan Makenga nta n'igisebe yacitse, nta kibazo afite na kimwe. Uramenye noneho ko situation ihagaze ndetse turakubwira abagabo bakuru bari kumwe n'ubundi n'uyu nguyu Lieutenant Colonel Wiringoma uno muvugizi wa AFC. Kosa rikomeye ryabaye kugira ngo haraswe ndetse n'uburyo iri huriro rya AFC ryamaze kwinjirwamo. Uramenya akantu ku kandi ku murongo wa telefone dufite umuroko ifamara tubwira ko situation ihagaze ndetse nuko bihagaze iri joro turi kuvugana ubu ngubu. Umuroko ifamara itatubwira uko situation ihagaze bidasubirwaho. Ni munyemerere rero mu minota mike cyane, murabizi ntago nje ndambirana. Ni minota mike ukamenya uko situation ihagaze, ukamenya akantu ku kandi, ukamenya quartier, ukamenya how situation how wagwan. Reka rero mbanze mushimire wese mu kubana natwe. Ikindi kandi naho kitwumva bwa mbere munsi ya video ukande subscribe, like, share. Nyamuna nimukajye mwibagirwa gukanda like nta kitwaye. Dore ni karakantu kameze gutya. Like nta kintu twaye. Like ikintu dufasha ituma kuri Google baduha recommendation. Nawe ntago ari ibintu bigoye gukoraho, ni ibintu byoroshye cyane. Uyu munsi muze kubingaragariza muri iri joro, mubingaragarize ndazishaka byibuza turere ko mu bantu mufite umutima turere ko ziri burenga 100. Kandi winyandikira aze kunyandikira muri comment abwira ati nabikoze, ubundi dukomeza akazi kandi muzabona uko bizagenda. Reka rero mbanze ku murongo wa telefone mbere yuko mubwira ko situation imeze, mbere yuko turebera hamwe uko wagwan imeze. Reka tubanze tumenye uko bihagaze, tumenye uko situation ihagaze muri bice, muri izi zone zirimo imirwano, aho turi bunyarukire hose tumenye uko biraye. Ku murongo wa telefone reka twakire bwana Bizima aduhide n'ibyo aduhe ko situation ihagaze, aduhe uko byifashe magingaya. Bwana Bizima wongeye kwirirwa? Neza. Ijoro ryiza. Yego kuri twese. Yes, mu shusho igaragara duhido n'ibyo mu makaritsiye arimo imirwano, utubwira uko situation ihagaze magingaya. Magingaya imirwano hari igice cy'amasisi n'ubundi hamaze iminsi hari imirwano icyumweru cyose gitambutse. Ubona ko ari ibintu byahindutse ubwo akenshi twabaga dusa naho duhugiye muri Sud Kivu gusa. Wabonaga ko iki gice cy'amasisi kitakoreshwagamo ibitero bya buri gihe nk'uko bimeze muri iyi minsi. Ubona ko ariho urugamba rusa naho babyukiye cyane aho FARDC imaze kugirana communication ikomeye cyane n'abanyamerika mu buryo bahawemo kiriya kirombe kiri mu gace kagenzurwa na M23. Rero byabaye nk'aho byitse imirwano idasiba aka gace. Rero ubona ko katagihwema kuba harimo ibitero hirya no hino bitandukanye. Imirwano iri kuvuga cyane n'aya masaha tuvuganiraho muri aka gace ka Mahanga na Buhimba. Ni imirwano rero igaragara ko ari igitero cyagabwe na FDLR, Wazalendo ndetse na Maimai. Imirwano nini cyane irimo imitwe myinshi cyane itandukanye, ariko yose yibumbiye muri FDLR n'ubundi, kuko bose usanga ari abantu bamwe uretse aya mazina bagenda bita iyi mitwe itandukanye bitewe n'aho bagenda baturuka.
rero iyi ni imirwano ivuga ko ari ibitero bagabye kuri M23 muri utu duce, ariko bikaba bivuga yuko kuri aya masaha n'ubundi kuyatwa bikomeye byakomeje kubagendaho cyane, kuko ubona ko M23 muri iki gice cya Masisi isa naho yahinduye umuvuno rwose, mu buryo ubona ko igiye kujya irata itababarira mu buryo imirwano yayo ikomeye cyane mu buryo budasanzwe, kuko usigaye ubona imirwano bafite ubu ngubu barasa umwanzi bakamukurikira, bitari bya bindi bazaga bakarasa defense ubundi babona nta kintu kivamo bakisubiraho bakabihorera. Ubu ngubu iyo bibeshye kuza baca barabashwiragiza, kuba imirwano yahereye mu gitondo cy'uyu munsi ukageza kuri iyi isaha imirwano igihari, bumva uduce bagenda bimukiramo imirwano iva mu gace ijya mu kandi. Ni ibintu bikomeye cyane ku buryo ubona ko abanyamutima muke hano byabahahamura cyane kubera umuvuduko baba barasanwaho udasanzwe. Rero utu duce biravugwa ko ari operasiyo ziri gutegurwayo zidasanzwe cyane, ku buryo FARDC ifite umugambi wo gukoresha drone cyane kuruta ibindi, kuko ngo bamaze kubona ko hasi ho hatiringirwa rwose hatabahira, kuko nta kintu babasha kubagezaho mu mirwano yose bategura y'urugamba rukomeye, yuko rutajya rubaha intsinzi na gake bagendeye ku byababayeho mu bice bya Sud Kivu ndetse muri aka gace ka Minembwe no muri aka gace k'iyi mirwano yaberaga Gatoyi. Bari bagabye bizeye ko bari bubone intsinzi mu minsi 3 bakaba bigaruye kiriya kirombe cya Rubaya. Rero urabona ko Masisi ntabwo byoroshye cyane muri iki gihe, biravugwa ko imirwano ari agahora hari buri munsi, bitewe n'uko hari kurwanira inyeshyamba za FDLR kandi zimaze igihe muri aya mashyamba zinayazi cyane, ariko zari zifite ikibazo cy'ibikoresho bihambaye. Rero aribyo bamaze kugezwaho na FARDC ndetse babihabwa n'amafaranga. Yes, birumvikana ko deployment zamaze guhagarara cyangwa ziri gukorwa muri ibyo bice. Yego zirakorwa, nta nubwo zihumeka kudakorwa ahantu. Operasiyo za hano buri gihe, kuko FDLR babizi neza iyo ifite ibikoresho kandi ikaba ari imico bivuga ko banishyuwe amafaranga, urumva ntabwo basiba kuvuga ngo nta bitero bihari umunsi umwe, kuko baba bafite komande na pressure ndetse zigaragaza ko nabo ubona nta gahenge baba bashaka guha M23 muri utu duce igenzura. Yes, ko bivugwa ko ihuriro rya AFC naryo yatangiye kugaba ibitero karundura simusiga by'ikoranabuhanga, aho nabo ku ikubitiro batangiye gushora drone. Bivugwa ko ahubwo yamaze guhanura indege ya deployingaga abasirikare n'ibikoresho ikomeye cyane, bivuga ko ihenda. Nyuma yo kuyihanura, ese nyuma yo gutega mbusha agakoresho gahagurutse amadrone kaba kari hasi k'ikoranabuhanga kagashya, ngira ngo bakabonye ku ifoto twashyizeho ku nkuru yacu ya mbere. Urabona ari iki biri butangeho umusaruro kuri izi mpande zose zihanganye? Urabona ko ugendeye kuri ibi bitero bya drone byabaye, watwe n'uhera ku gitero cyagabwe ejo kuri aba bayobozi ba M23 cyo cyahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma. Urabona ko iriya drone bavuga zarashe hari ari drone zidasanzwe kandi zitajya zigaragara, radar itabasha kubona. Rero urumva ko byari byateye impungenge cyane M23, ariyo mpamvu ubona ko icyo utamenya ni drone yakoreshejwe muri ibi bitero yagabye Warikare ndetse n'Akisangani. Biravuga ko ari drone yakozwe n'Abisirayeli kandi iri mu bwoko bwa Iron Tip. Ni drone ikomeye kandi ihenze mu buryo ubushobozi ifite nawe iyo ubwumvise wumva bidasanzwe, bijyanye n'intera igenda ibirometero bigera muri 100, ndetse ikavuga ko ishobora no kumara amasaha 32 mu kirere itarabasha kugera ku butaka. Rero wumva ko barashoye mu buryo bwo kugira ngo nabo bababaze FARDC ku rwego rwo hejuru bijyanye n'uburyo n'ubushotoranyi ndetse bukabije cyane, kuba yarigeze ku rwego rwo kwibasira
kurasa abakuru b'umutwe wa M23 ubona ko ari umugambi Karundura yari yarateguye mu buryo bwo gusa naho inaniza M23. Rero urabona ko bayihagurukiye kandi urabona ko byagiye bivuga cyane n'abayobozi ba M23 ko noneho ibintu byahindutse, ubu noneho bagiye kurasa batababarira, bafite intego n'icyerekezo cy'ibyo barimo, kuko ubona ko batabasha kwihanganira ubu bwicanyi ndetse bunakabije ku ruhande rwa FARDC. Rero urumva ko ahangaha iyi drone yabashe kwangiza imodoka eshatu z'abacancuro, bivuga ko bari hafi y'ikibuga cya Warikare, ahantu hari ikigo cya gisirikare mu birometero bike cyane uvuye kuri icyo kibuga. Babashije kuyizirasare ebyiri zarimo abasirikare, zose zirakongoka, ukarokoka ya gatatu yagirimwo igikoresho cy'ikoranabuhanga kibasha kugenzura ikirere mu gace baba baherereyemo ku buryo batabasha kuraswa na drone. Ariko urumva ko icyo gikoresho ntabwo cyari gifite ubushobozi bugenzura iyo drone yabarashe, kuko ntibigeze bayibona, kandi yakoze ibyo ivuye Kisangani aho yarasiye ku kibuga cy'indege. Indege yo mu bwoko bwa Pacha yari ishinzwe kugemura ibikoresho mu duce twinshi, yaba za Karemi ndetse muri kiriya gice cya Bakarihe, Masisi, mu duce twinshi dutandukanye ahantu habaga hagoranye ko ibikoresho bigera, niyo yari iri kwifashishwa. kandi nayo ni indege yo mu bwoko bwa Apache ikomeye cyane inahenze. Iyi nayo yatwitswe mu buryo bwo guca transport nyine ifasha iyi mitwe yose kugezwaho ibikoresho mu buryo buyoroheye. Rero urumva ko M23 yabaye nk'ihindura imigambi, kandi nayo yabaziye ku buryo buhambaye. Wumva ko nabo ubu bagize ikikango gikomeye, kuko iyo drone nta gace na kamwe utabasha kubaca muri utu duce twose two muri FARDC. Yes, nibyo. Nta zindi update waturusha mu bice bigiye bitandukanye ndetse no muri Sud Kivu? Sud Kivu kiriho n'iminembwe, n'ubundi haracyari imirwano n'ubundi ku ruhande rwa FARDC, twirwanaho nayo 23. N'ubundi biravuga ko umunsi w'ejo ibi bitero byariyo, ndetse no muri iki gitoro cy'uyu munsi aho byabaye. Rero mu bitero ubona ko FARDC isa naho iri kubijyanamo imbaraga, isa naho itangiye gusa naho izanzamuka bijyanye n'uko mu minsi itambutse hari bisa naho hari ikibazo gikomeye. Rero uduce turi kuvugamo ibi bitero ni Karongi, ndetse bivuga ko aha hombi habereye imirwano ikomeye cyane, ku buryo ikintu bita umurundi yahuriye n'uruva gusenya bitewe na mbushi zakozwe aha hantu, kuko bari bahagize ibirindiro banze kuvamo. hari habaye imirwano kuva ku munsi w'ejo, ubona ko buri uruhande rugenzura agace kamwe ka Karingi ndetse n'agace kamwe ka Karongi. Bigaragara yuko FARDC n'abarundi basaga naho batsimbaraye, ariko babakoreye ataki idasanzwe. ahangaha bakurasiye abarundi na FARDC ku buryo havuga ko hafatiwe imbunda nyinshi cyane bidasanzwe, bitewe n'uburyo barashwe batunguwe kandi mu buryo batacekaga. ahangaha naho habaye nk'aho bahatakaza. ubu tuvugana hari mu maboko ya M23, kandi ifite uduce twinshi tumwe twose twajyaga twumva twaberagamo imirwano, ubu niyo iri kutugenzura. Yes, Bwana Bizima, sinzi nimba hari icyo tuba twibagiye kukubaza ngo nurangiza tubwire uko byifashe. Andi makuru ndayatoza mu motari imbere, ndayabagezaho mu gice cya Kavumu, ndabaha amakuru neza, mbajishije neza kuyatoza mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Yego, namwe reka tugushimire. ubwo n'ubundi ni mu rucerera abakunzi ba Kigali News, nibwo tuba updatinga. reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, ariko mbere yuko bifuriza amahoro y'Imana, nyandikira muri comment umbwire icyagutunguye muri izi operasiyo zibare muri biriya bice bya Rubaye. Ibi ni ibintu navuzeho, ndumva n'ababidiskiseho. nababwiye yuko uburyo ki iri huriro rya FARDC riri gukora ndetse no kutumvikana, unyumve neza, no kutumvikana ku gisirikare cya FARDC na MRDP twirwaneho, bizatuma abasirikare
abenshi bagenda barobanurwa. FARDC ifite ikintu bita ibikoresho ariko ifite ikintu bita umurengwe no kutagira ubumuntu. Nicyo kintu ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bari gutuma batsindwa. Abavugaga rero ko Sultan Makenga General mwenyewe yaba yarakubitanye na drone yarashe Wiringoma baribeshya cyane, ahubwo biravugwa ko uyu nguyu General wari urimo n'uwo bita General Gaceri n'ubundi nyiri ziranzu bari barimo, niyo bivuga ko ashobora kuba yarakomeretse ariko nabyo bitari grave. Ni munyemerere rero n'ubundi nshuti zanjye z'akadasohoka, ambifurize kugubwa neza, mbifuriza kugira ijoro ryiza, nihanganisha bikomeye uri muri zone y'intambara, wowe urwaye nkwifuriza kurwara ubukira, nawe muzima kandi nkwifuriza amahoro y'Imana. Iri joro ugiye kuryama arare neza, uri mu kazi, kazi ni kazi. Ciao, mukomeze mugubwe neza nshuti z'akadasohoka. Comment nzibone, munyandikire mumbwire wowe wakoze like, uze kuvuga ati nabikoze.